Saa hizi mko mnasinzia. Usalama inarudia. Kwa hiyo tunawapatia felicitation. Na ya mwisho ni kuambia vita imeisha, lakini tunaanza development. Imboni TV. Turabasuje twizera ko umeze neza aho muri. Nge nitwa Marashi Ajabu, ndi kumwe na Zeroba. Zeroba ngiye kwirirwa. Nongeye kwirirwa meze neza. Bo reka tunyarutse. Mu byukuri AFC M23 isa niyahagurukiwe n'amahanga cyane cyane umuryango wa Afrika yunze ubumwe nyuma yuko barashe ku kibuga cy'indege byateje ikibazo gikomeye cyane. Barahagurukirwa n'amahanga batangira gushinjwa ibidasanzwe ndetse kandi hari ibyo basabwe. Ese ni ibiki basabwe? Mu byukuri turaza kureba icyo basabwe n'icyo bategetswe kuba bakora muri iyi minsi mu gihe kandi kihutirwa kugira ngo niba batabikora bazahabwe ibindi bihano. Tureba byinshi bitandukanye. Nanga aratangaza, benshi baratangaza muri kivara makuru menshi. Zeroba tunyarutse kugira ngo iki kitadufata twihutishe. Ndumva reka tubanze duhere ku byo n'ubundi umuryango wa Afrika yunze ubumwe uri gusaba Alliance Fleuve Congo M23. Ni ibintu bisa nkaho birimo itegeko n'agahato, ahanini bishingiye ku bitero M23 iri kugaba ya Kisangani. Yego. Kuri iki kibuga cy'indege cya Bangoka. Uribuka neza ko ikosa bakoze rimwe no kwigamba bino bitero. Nyuma yo kubyigamba rero hari imiryango myinshi yatangiye kuvuga iti ariko ni gute ikirebere umutwe witwaje intwaro ugaba ibitero ku kibuga cy'indege za gisivile. Kira kibuga cy'indege ntabwo ari cy'indege za gisirikare, ni cy'indege za gisivile zitwara abagenzi n'imizigo, bakarasayo ibice kandi nanone bituwe n'abasivile batari. Nukuvuga ngo umuryango wa Afrika yunze ubumwe wo ufata nkaho nta ntwaro, nta bubiko bw'intwaro bwari buhari kuri kira kibuga. Igikorwa rero umuryango wa Afrika yunze ubumwe binyuze muri Mahamadou Ali Yusufu we yavuze ko ari igitero cy'ubwiyahuzi, igitero cy'iterabwoba. Aracyita igitero cy'iterabwoba kubera iki? M23 ni rebelle, ntabwo ari igisirikare cy'igihugu. M23 ifatwa n'umutwe witwaje intwaro, w'iterabwoba uhanganye n'ubutegetsi bwemewe buri officiel, ubutegetsi bwemewe n'amahanga. Hanyuma rero igihari ni iki ngiki. Urebe ibi bintu bitandukanye nuko atuze nk'intambara ya Ukraine n'Uburusiya, bitandukanye nuko Uburusiya bwarasa ku bubiko bw'intwaro za Ukraine cyangwa se Ukraine ikarasa mu Burusiya. Hariya ni ibihugu bibiri bihanganye. Ntabwo byitwa ibitero by'iterabwoba, byaba iby'ubwiyahuzi wenda ariko si iby'iterabwoba. Ahubwo ibi ngibi by'abarebere birafatwa nk'iby'iterabwoba kuko ni rebere ihanganye n'ubutegetsi buri officiel bwemewe. Uyu muryango wa Afrika yunze ubumwe rero wasabye iyi M23 na bitero komoje ibyo byabaye inkomoko y'aya matangazo yo guhaguruka ku muryango wa Afrika yunze ubumwe. Mureke kongera kugaba igitero ahariho hose ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ibyo kandi murasabwa kuba mwubahiriza ibiganirwaho i Doha, ibiganirwaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC, mukubahiriza ibisinywa mu masezerano, kuko nimutabyubahiriza hari ingamba ziremereye zigomba kubafatirwa. Bahawe n'igihe ntarengwa. Igihe ntarengwa cyo hano ntacyo, sibyo? Ahubwo ibyo bari gusabwa nta gihe ntarengwa kirimo. Aho nabonye bahawe imyaka 2 yo kugira ibyo batunganya. Nta myaka 2, ntabyo imyaka 2. Ibi ngibi ni iby'abantu, na iby'abasesenguzi ubwabo, ni iby'abasesenguzi ubwabo, nta gihe cyatanzwe ahangaha. Hanyuma rero igihari nuko M23 yongeye gusabwa ko nyuma yo kuba yakubahiriza ibi ngibi, irasabwa kwitongera kuvogera ubusugire bwa Repubulika bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko uyu muryango wa Afrika yunze ubumwe uhagurutse ugiye no gufasha bikomeye ubutegetsi bwa Kinshasa. Ugiye gukora ibishoboka mu by'ukuri, ugiye guhangana byeruye nawo.
ugiye gufasha ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo gukomeza kubungabunga ubusugire bw'iki gihugu, souverinete ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo na integrite territoriale. Ni ukuvuga ngo kuvogerwa k'ubutaka bwayo ukuvuga uko guhagarare, ngo bagiye gufatanya n'izindi communauté internationale. Ibi ngibi rero byatumye ndeba biri kuzira hamwe n'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zisa nkaho zirajwe ishinga nabyo, zivuga ko zifatanyije na Repubulika na Demokarasi ya Kongo gukomeza guharanira ko amahoro yaboneka mu burasirazuba bwayo. Habayeho kwibaza, aho iyi mama 23 na Alliance Fleuve Congo ntibashobora kuba koko bagiye guteranirwa n'izi communauté internationale bakaba bakwisanga noneho batakirwana n'ubutegetsi bwa Kinshasa gusa, ubwo bari kurwana n'iyi miryango mpuzamahanga, n'uyu muryango wa Afurika Yunze Ubumwe nayo hadutse igiye gufatanya n'ibi bihugu bindi. Ese mbere yo kugeraho niba badakora ibyo basabwe bizagenda bite? Ubwo ni naho warugeze. Bagomba kubikora. Ubwo naho warugeze. Bagomba kubikora. Nakubwiye basabwe n'amahanga. Nabivuze ngo igihe cyose batabyubahiriza hazapurikwa rezo, no kuvuga ngo imyanzuro ikubiye mu mategeko n'ubundi y'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, hariyo muri 1999 niyo muri 2004 igamije n'ubundi kuba hahanwa umuntu wese, no kuvuga ngo igisirikare kitari icya leta, umutwe utari uwa leta ugaba ibitero ku butaka bw'igihugu, aho ngaho bazafatirwa imyanzuro n'ubundi bahanwe. Nuko n'ayo mategeko yose y'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Ni ukuvuga ngo nari ngiye kubaza ku bushobozi uyu muryango ufite, unumva ubigarutseho yuko bafatirwa ibyo bihano, ariko numva turi bwa mbere ibyo bibaye, twikomereza ariko twikomereze. Ariko nanone turebye reka Afurika Yunze Ubumwe ishyirwaho, urumva hahuriyeho n'ibihugu byo muri Afurika nyine, si byo? Si Organisation de l'Unité Africaine cyangwa se an African Union, nabonye bayita AU, mbere twayitaga OUA, Organisation de l'Unité Africaine. Ifite ubushobozi, bafite uburenganzira bwo guhana ikintu cyose gishobora kuvogera ubusugire bw'umunyamuryango, bw'ubutaka bw'umunyamuryango wabo. Aha dukomeze tunyarutse none sasa hanyuma rero igihari nuko tugendeye ku bihari ya Alliance Fleuve Congo 23 yavuze ko batangaje ko intambara yarangiye, batangaje ko la guerre déjà terminée. Colonel Nanga Yoberuo ni coordinateur wa Alliance Fleuve Congo 23 mu ijambo yagerere rwose kubari muri biriya bice bagenzura, yavuze ati mwe muri kuryama mugasinzira, ibintu bisa nkaho byarangiye, intambara yararangiye, mufite amahoro, ubu ikituraje ishinga ni iterambere ry'ubutaka twebwe tugenzura. Ya Nanga bigaragara ko atera ituze abaturage, bigaragara ko niba kurasa hariya wa Kisangani byarabahaye grant yo kuba intambara irangiye, uko rivuga ko bavuze ko bagiye kujya barasa aho batekereje hose ko hari intwaro, ububiko bw'intwaro bwa leta ya Kinshasa. Bashobora kuba baravuze bataha ahangaho cyakemutse, cyangwa se ikindi nanone abantu bari gutekereza, abo bantu bashobora kuba bafite intwaro zikomeye cyane bizeye, bakavuga bati uko byagenda kose nubwo leta yabizamo twiteguye guhangana igihe cyose. Yego, kuko kugeza n'ubu ngubu byanga bikunda, ntabwo amagamba apfa gusohoka gutya. Ntabwo wabwira abantu ngo intambara yararangiye udafite icyo uhagazeho, birumvikana. Kandi nanone Trump nawe akaza ati intambara narayirangije. Niko avuga ko Trump avuze ngo intambara yarayirangije, Nanga ati intambara narayirangije. Ibi bintu bihatse iki? Yaba Amerika wenda ifite ikiganira na Alliance Fleuve Congo 23 ku buryo aya magambo yo kurangiza intambara azira rimwe. Yego kirahari, ntiwabimenye, ntabwo wamenye,
birashoboka ko cyaba gihari Hanyuma se, twebwe tukaba uko tutakizi. muza no kuri gahunda nabonye yo kuba AFC M23 zishobora kwisanga biriya bice bimwe na bimwe igenzura yabivanyemo cyangwa se yabyambuwe. Ninde wabivuze ariko ibyo bintu? Ibintu uko bivugwa Ninde wabivuze? ko leta Bushaka ya Kinshasa ivuga ko leta ya Kinshasa yo ifite izakora gahunda, ibishoboka byose, ifite gahunda yo kugaba ibitero, ifite gahunda yo kugaba ibitero bigamije kuzisubiza ibyo bice. Ariko bivuga ntabwo bihita bishyiraho ihame ry'uko ibyo bice ko kwibitakaje. Ibice ubutaka ntabwo tuvuze ko yabitakaje, iracyabiri, ariko biri kuvugwa, gahunda biravugwa rwose. Leta nayo keretse nyine ibyo bitero nibishyirwa mu bikorwa, uko gutegura ibitero nibishyirwa mu bikorwa, cyane ko muri Uvira hari deployement iri massive, iri very strong, deployement navuga ifite imbaraga cyane y'intwaro ndetse n'ingabo nyinshi mu mujyi wa Uvira, muri za Baraka, Karemi. Leta ya Kinshasa by'umwihariko mu gisirikare cya FARDC na FDNB mu Burundi bari kuzana ingabo nyinshi hariya ndetse n'intwaro. Izo ngabo nyinshi zifite intego zahawe n'ibwiriza ryo kuba hagomba kuzategurwa ibitero hariya muri Uvira, ngo bafite umugisha kuko Uvira wasubiye mu maboko ya leta. Yego, hategurwa ibitero, hashyirwa urukuta rukomeye cyane rugamije kugaba ibitero baturutse muri Uvira hirya bakazamuka Kamanyora ndetse na Uvira bakazamuka Goma, ngo bakirukanamo M23. Eske bazabishobora? Nta kintu gihari kitwemeza ko, nta kintu na kimwe gihari kitwemeza ko ibi ngibi bazabishobora. Kuko kugeza ubu uretse ibice bahabwa ku bushake bwa Alliance Fleuve Congo M23, nta handi turabona bagabye ibitero bikomeye ngo bisubize ubutaka. Niba bitangira tukabona koko bahereye muri iyo misozi ya Runingu, baragiye za Kamanyora, baragiye Plaine ya Ruzizi, bari kugenda babakura muri position zabo kugeza Bukavu. Niba tangira kubavana Bukavu, muzabone gutangira kuvuga ibyo ngibyo. Njewe ntabwo nabihamya, harimo ibiganiro, harimo iki, ntabwo naza ngo nshimangire ngo M23 bagiye kuyikura muri birabice. Hanyuma rero muri Kivu ho hari iki muri Kivu biri kugenda bite ko nabonye biri kuvuga utuntu tumwe n'tumwe bimeze bite? Ibyo bintu nari mbikomojeho n'ubundi ni deployement nabikubwiye by'abasirikare bari koherezwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'u Burundi. Nk'ubu ku itariki 3 z'uku kwezi nibwo hoherejwe abandi basirikare 200. Yego, abo basirikare barimo abo muri FARDC ndetse no ku ruhande rw'u Burundi. U Burundi buri gukoresha imipaka ya Kavimvira ndetse na Gatumba, ubwo ni ku kiyaga cya Tanganyika, bohereza izi ngabo muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko umujyi wa Uvira. Ikigamijwe ni ugukomeza urukuta rwa hariya hantu. Yego, nicyo ngicyo kigamijwe, nta kindi, kugira ngo bategure ibyo bitero. Nk'uko nababwiye, Tshisekedi niwe wasabye izo ngabo. Ariko ejo bundi ingabo za FARDC zerutse kuvuga zitariko aya matangazo ari kuvuga ngo twafashe Poezero, twafashe centre ya Minembwe. Yego, Kinshasa FARDC mushatse mwayihorera, muri kudukururisha abantu, muri kuyobya abantu, muri kudukururishano, mushobora gutuma badukura naho twibereye. Ntabwo turafata Poezero, ntabwo turafata Minembwe, rwose mureke kuyobya abantu. Ariko bikavugwa kenshi n'igisirikare n'abari kurwana ku ruhande rw'u Burundi ndetse n'abanyatanzania bati mwatuje mukareka kumena bariya bagamije kumvikanisha ko ibintu ari amahoro, bagamije kwereka rubanda rw'iyo ngiyo n'abavuga rumwe nabo yuko nta gikuba cyacitse, kugira ngo baryame basinzire ndetse banagirire icyizere umutekano wabo n'inzego ziwushinzwe, kugira ngo baye kuvuga bati kumbi burya gisirikare cyacu kiratubeshya. Ntabwo mu by'ukuri no komeza, ariko mu by'ukuri nka perezida waravuga ngo nyamuneka njyewe nzi ingaruka byagize ku baturage banjye n'igihugu cyanjye, ni musigeho mudatuma baza kunsangaho nari nibereye niturije. Nuko bimeze. Ubwo rero wenda turi kugana nko ku musozo, nuko ikinyamakuru Jeune Afrique cyo cyatangaje ko drone z'ubwiyahuzi zo mu bwoko bwa YH-3 zigera ku 8 arizo zifashishijwe mu kugaba igitero hariya Kisangani ku kibuga kinenge cya Bangoka. Indege zigera ku 8, 6 muri zo zarahanuwe, 2 zikomeza ziragenda zigera ku ntego zazo. Bikaba byemezwa ko kandi izi ndege zahanuwe n'abacanshuro b'Abanyaturukiya.
aba ntabwo bari bazi ko Turukiya nayo ifite abacancuro ya Irimo. Kisangani irimo. bakorera hariya Kisangani. Aha. Andi makuru akemeza ko koko kuri iki kibuga cy'indege ibi bitero Yego. muri uyu mujyi kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani, iki kibuga cy'indege kiri mu birometero 17 uvuye mu mujyi wa Kisangani. Yego. Ngo muri drone zasenywe harimo drone za CH4 zaguzwe mu Bushinwa ndetse n'iza Tai Anka zaguzwe muri Turukiya. Urumva? Yego. Nuko ngo ahavugwa ko habitse izi ntwaro. Intwaro zihari ni drone zo mu bwoko bwa CH4 Yego. zaguzwe mu Bushinwa n'iza Tai Anka zaguzwe muri Turukiya. Ayo ni amakuru yasohotse ava hano ni oya ni Jeune Afrique. Ni Jeune Afrique niyo yatangaje aya makuru ngayo nguko. Mu by'ukuri ni ukuntu bikomeza guhagarara hirya hariya cyangwa se mu baturanyi. Zuruba reka tukoyayo. Reka twoye aya hanyuma wenda dusubire n'abakunzi bacu ku munsi w'ejo kwa gatandatu nabwo tuba turi mu kazi tuba duhiga ayo makuru ngo dukomeze kuyabageraho. Ntabwo tujya dusoza tutabwiye abantu ko badutera iteka ryo gukora subscribe bagashyigikira Imboni TV kugira ngo ikomeze kuzamuka. Ni uruhare rwanyu, ni umusada mwiza, turawukunda ndetse turabashimira ko natwe ku munsi ntimudutererane kuko ni mwebwe dukorera mugumene natwe. Zuruba wakoze cyane rero. Akoze cyane Marashi. Akoze cyane gukora natwe ibintu byacu nakagaruka. Imana ibarinde.